سیاست بەرنامەیەکە لە بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا لە واشنگتن و ڕاستە و خۆ بڵاو دەبێتەوە. ئەم بەرنامەیە لەلایەن دەخیلی شەمۆ بەڕێوە دەچێت و ئێوەش دەتوانن بەشداری تێدا بکەن. با جوانترین سڵاوم کاتتان بەخێر. وا دیارە هاوکارم دەخیلی شەمۆ ئەمڕۆ ڕۆژی پشودانێتی و من محتەبە شێروانی لە بڕی ئەو بەرنمەیە پێشکەش دەکەم و هیوادارم ئێوەی بەڕێزیش بەشدارێکی چالاک بن لەم بەرنمەیە بە ژمارە تەلەفۆنی 1222 619 30 62. هەر وەک دەزانین 2 هەفتە کەمتری ماوە بۆ کۆتایی ساڵی 2013 لە بەرنمەی ئەم هەفتەیە ئەمە و سیاست ئاوڕەشی ورد وە سرنجێکی دوور و درێژ دەدەینە سەر ئەوەی بە پرۆسەی ئاشتی ناودەبرێت لە نێوان حکوومەتی تورکیا و ڕێبەرانی کوردی تورکیا بە ڕێبەری بەندکراوی پەکەکە عەبدوڵڵا ئۆجەلان بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی دەیان ساڵان. ساڵی 2013 شایەدی ڕووداوی زۆر گرنگ لەو پەیوەندی بووین. بۆ نمونە بە سەدان هەزار کەس لە شاری دیاربەکری کوردستانی تورکیا کۆبوونەوە پەیامی ڕێبەری بەندکراوی سەرهەڵداوی پەکەکە عەبدوڵڵا ئۆجەلان بۆ ئاگربەست خوێندراوە بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕشی کە بووێتە مای کوژرانی زیاتر لە 40 هەزار کەس. لە پەیامەکەدا ڕێبەری بەندکراو داوای لە هەزارها لەشکری پەکەکە کرد لە تورکیا بچێشنەوە. گوتیشی ئێمە گەیشتونەتە قۆناغێک کە دەبێت تفەنگەکان بێدەنگ بکرێن و بیرروڕاکان وەدەنگ بهێن. ئەمە سرنجێکی و ئەمە هیوایەکی زۆری خستە ناودڵی کوردەکانی تورکیا بە تایبەتی بۆ ئومێدەی کە پرۆسەی ئاشتی بکەوێتە سەر ڕێڕەوی ڕاستی. بەڵام ئەم پرۆسەیە تا چڕادەیەک بە پێشەوە چوە ئاستەنگەکان چین. ئەمانە شیانی سرنجێکی وردن لەم بەرنمەیە. دوو میوانی بەڕێز لەگەڵماندا دەبن. بەڕێز نەزمی گوڕ ئەندامی پەرلەمانی تورکیا لە لیستی بەدەپە و هەروەها ڕۆژنامەوان و شیکەرەوەی کاروباری کورد و تورکیا فەهیم مێشک لەگەڵماندا دەبن. بەڕێز فەهیم مێشک ئەم کاتت بەخێر. ساڵی زۆر سپاس سەرچەبەر. دیارە دەرهێنەری بەرنامە پێم دەڵێ هێشتا نەیتوانێ پەیوەندی تەلەفۆنی لەگەڵ بەڕێز نەزمی گوڕ ساز بکات و هەر هەوڵیش دەدەین. با بە جەنابتەوە دەست بکەم، بەڵام پێشەوە پێم خۆش بوو پرسیارێک لە جەناب بکەم. داوا لە دەرهێنەری بەرنامە دەکەم کە بە کورتی راپۆرتێکی پەیامنێرمان خەدیجان فارقینمان بۆ لێ بداتن لەسەرەوە بوو کە ژمارەیەک لە ئەندامانی بەندکراوی بەدەپای پارلەمانتەر هەوڵیان داوە کە ئازاد بکرێن، بەڵام دیارە خواستیان جێبەجێ نەکرا. دەخوازە سربەستبەردانە پارلەمەنتەرین BDP ên girtî ji aliyê dadgeha cezaya giran a Diyarbekirê hat redkirin. Piştî ku dadgeha bilind ji bo parlementerê CHP Mustafa Balbay diyar kir ku mafê wî yê hilbijêriyê ji destê wî hatiye girtin, hefteyek berê ew serbest hat berdan. Hêjayê bibirxistinê ku Mustafa Balbay ji doza Ergenekonê 4 salin di girtîgehê dabû. Her wiha dema hilbijartinê da jî ji CHP parlamenter hat hilbijartin. Li ser vê pêşveçûnê parêzerên parlamenterên BDP 10 roj berê serî li dadgehê xistin da ku muwekîlê wan serbest werin berdan. Lê pêncemîn û şeşemîn dadgeha cezaya giran a Diyarbekirê dexwaza tehliyeya parlamentera BDP ya Mêrdînê Gülser Yıldırım, parlamenterên Şirnexê Selma Irmak û Faysal Sarı Yıldız, parlamenterê Rihayê İbrahim Binîcî û parlamenterê Wanê Kemal Aktaş red kir. Ev biryar bû egera nerazî bûnan. Cîgira serokê grûpa BDP Pervîn Buldan di derbarê vê biryarê de roja duşemê li parlemenê daxuyaniyek çapameniyê li darxist û got ev biryareke siyasî ye. Wisa xuyaye ku hiqûqa li Stenbolê li Diyarbekirê derbas nabe. Ger wiha bidome ev rewş bandoreke neyînî li ser pêvajoya çareseriyê jî çêbike. Em bang li hikûmetê dikin da ku li dijî vê biryarê derkeve. Pervîn Buldan got biryara dadgeha bilind ne tenê ji bo Mustafa Balbayê, ji bo hemî parlamenterên ku di girtîgehê de ne. Her wiha dadgehên cezaya giran jî nikarin li dijî biryara dadgeha bilind derkevin. پەیامنێرمان خەدیجان فارقین بوو. بەڕێز فەهیمش پێم خۆش بوو کاردانەوەی جەنابەت بزانم بەو راپۆرتەی خەدیجان فارقین. بێگومان راپۆرتا ku
ببرن خدیجه خان گفت تشتین راستی گلک ده ولاتێکی de yek hukuk heye yani meriv nikar bêje ku ji hukukê civê yek hukukê vedetir hukukekî din bê bikaranîn lê diyarê gava Kurd bikevine holê bi awayekî li ser Kurda biryarekî bêstenin dikarin hukukekî din jî bikarbînin. Niha Mustafa Balbay piştî biryara dadgeha bilind ya kanuna bingehîna Tirkiye hat berdan demek ki gelek kinde hat berdan o benda bir yara esası jineman ve hember ve ki piştivi parezerin parlamenterin BDP'yi her penç parlamenteran seriledan ve muhabın dadgah bir yara kidinde piştivi bir yaracı işte kidin acayip şey got yani got ev bir yara ku dadgah bilind ya Türkiye'de jibo hemu kesan derbastar ne her dadgah dikarib seri xu bir yarekî bisine ev ya ciye nerazîbûnekî mezin e yani îro nehaqiyekî mezin li ser vê parlamenterên girtiya Kurda heye her pênc parlamenter jî bi salan di hundir dene û her wiha hê dadgeha wan jî bi dawî nebûye ceza jî nestendine lê Mustafa Balbay rewşayî ji wan jî wêdetir bu çünkü Mustafa Balbay parlamenterê CHP'ye hatiye dadgehkirin û ceza jî pê birîne piştî ceza lê birîne diviya ku mesela benda ceza ji bimînin lê bir diyarê yani ew pêvajoya aştîkî niha di Rojavê de yê ser wê jî lîstikekê yani dabî gelek tiştên gotin yani birastî ji meriv nikarivan peyvana cîbe cî bike wek îddiayan li nav gel de tê xeberdan hin rojnamevan bi deng dikin dibêjin vê dumahiyê hûn zanin navbera hikûmet û cemaata Fethullah Gülen de hin nakokî derketin holê o tê gotin ki dibêjin ew dadgehên li Kurdistanê bikarin Piranî nêzîkî cemaata Fethullah Gülen'in ji ber wê yekê biryarekî bi vî rengî derketiye holê ku nerazîbûn ji layê hikûmetê ve jî hate gotin em nebêjin tenê Kurd bixwe yan jî BDP'yê bixwe nerazîbûna xwe li hember vê yekê nîşandan her wiha wezîrê hikûmetê berdevkê hikûmetê Hüseyin Çelik bixwe jî got bi vî rengî nabe çê nabe li hember kesan du hukukên cuda bê bikar anîn ev nerazîbûn tabi jinaha şunde ve çawa ber bi pêş ve biçe mirov nikare jinaha ve tişkî bêje ama diyar eger ev mesele ne çareser kirin ve bandora xwe ser pêvajoya aştiyê ku niha dawayekî rawestiyayê jî ber bi pêşve naçi lê axiren bêjin tiştên xirab jî çêna bi carekî din şerekî jî dest pê nekiriye ama lê bi vî awayî biçe ve pêvajoya aştiyê de jî bandorekî bike dibe ku pêvajoya aştî jî bixetme ber bi pêşve neçi yan jî bi awayekî ji binî ve faşil jî bi ew jî xeterekî bi vî rengî dibe ku derxe divê hikûmet vê meselê çareser bike bi awayekî eşkere ev cudabûna hukûqa li Tirkiye ji holê rake. باشە زۆر سپاسی جەنابەت دەکەم ڕۆژنامەوان بەڕێز فەهیم ئێشک لەگەڵماندایە و هەروەها جۆگرانی بەڕێز ئاگادار دەکەینەوە دیسانش هەوڵ دەدەین کە پەرلەمانتەری بەدەپا بەڕێز نەزمی گوڕ بێتە سەرخەت و هیوادارم بتوانین ئەو پەیوەندیە دروست بکەین لە هەماندەم تەلەفۆنێک لە سوید وەردەگرین ڕۆژنامەوان هیوا گوڵ محەممەدی لەگەڵمانە کاک هیوا فەرمۆ سپاس ماندوو نەبن زۆر سپاس ڕۆژنامەوان بەڕێز فەهیم من هیوی دەکرد پارلەمانتاری بەدەپەشی لەسەر هێڵی تەلەفۆن بە پرسی من هەبوون ئەم دبینینەوە تورکیە بە قۆناغێکی هەستیادا دەرباز دەبێ ئابووری تورکیە پڕ باش پێشکەتیە و لە عالیەکی دی تورکیە دەخوازێت سەرکێشی لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و لە کۆمەلگەیان ئیسلامیدا بکاتن و هەروەسا تورکیە نۆها دەنگێ خۆش بۆ کەتن بۆ پارلمانی ئەوروپا کەم کردە لە عالیەکی دیژی بە کوردان ڕاباسی ئاشتی دەکات لێ ئاشتیەکی یەکعالیە یعنی ئاشتیەکە کو تورکیە مخاتەبی وی نینە مرۆڤ نزانێت تورکیە بەکێ ڕادەخوازێت لە باکووری کوردستان و لە تورکیە ئاشتی پێک بێنێ وەختی ئەو کوردان قبول ناکە بنگێ دەستوری بنگەیی ناگۆڕێ و دەگەڵ تەبگەری کوردانشی ناخوازێ ڕوبڕوو دانوساندن چێ بکات ئەم دەبینین دەمێژووی تورکیەدا کوردان گەلێک دەرهاتنە خاپاندن لە شۆڕشی میرەکۆری ڕەواندز هەتاکو شێخ سەعیدی پیران شێخ مەحموودی حەفیز اسماعیل ئاغای سمکۆ
و پشتێک و ئەتاتورکی هات سەردەسەڵات ئەوژی بە کوردان ڕابرێک گەلێک سۆز بە کوردان دابوو لێ پشتێک و گەیشتن دەسەڵات هەموو لە سۆزی خۆ پاش بەچوون گەلۆ نەها ئەینی مێژوو دووبارە نابێک و تورکیە دەخوازێت دە قۆناغێکی هەستیاردا دە قۆناغێکی ئابووری پێشکەوتنی ئابووریدا خۆ دەرباز بکە و پشتی ویژی تشتێک بە ناوی کوردان لە هۆڵەدا نەبێ و بەحسی کوردان نەیەکردن. سپاس. زۆر سپاس دەکەم فەرمەوە بەڕێز فەهیمێش. بەڵێ من پرسیشتم لێ ئەف پێواژەیە کونها ئەم تێدەنە برایە من وەکی پێواژەیەن و برادەرێمە باس کرد نەوەکی هەبن یعنی ئەو دەمێن و دەما شێخ سایدێ پیران دەما ئەم بێژن سەید ڕزای و یێندنە باس کرد وێ دەمێ ڕاستیژی هەم تێکلیە ناونەتەوی یا جیهانی ئەو قەس بەر پێشوە نەچبوو هەروەهاژی ئەم بێژن تەڤگەرا کورد خوب بەرفرەهی li tevayê cihanê belav nekiribû hem jî ji layê rêxistinê ve hinde xurt nebû. Lê îro em bêjin hem li Bakurê Kurdistanê hem jî li dervayê Bakurê Kurdistanê bi rastî jî di nav Kurda da hewldanek giring ji alî rêxistinbûnê ve heye tevgerekî em bêjin ya Kurda xurt heye her wiha ekliyên cîhanî jî newek berê yani îro li Başûrê Kurdistanê êdî hikûmetekî heye bi awayekî fermî li hemû cîhanê ve tê naskirin her wiha li Rojavayê Kurdistanê derfetekî nû li ber Kurda çêbûye em bêjin li Îranê jî her çi qas Kurd hin destkeftiyê wan tune bin jî lê dîsa jî em bêjin dijberiyekî mezin ser kiryarên li Îranê heye Îran wek dewletekî terorîst yan jî wek dewletekî bi rastî jî ne baş alî cihanê ve tê naskirin her wiha ew pêşketinên Tirkiye jî tên gotin jî divê li wî warî de jî mere piçek bifikire bi rastî jî Tirkiye ev 11 salên dumayiyê de di dema hikûmeta Erdoganî de ji berê baştir hin guherînan kir. Tabii ev guherîna biraya min hinek jî bi mecburiyetê bû yani gava hikûmet hate ser hukm jî bi rastî jî hikûmet ew bi xwe jî ji layê damezlandina komarê vir de wek aliyekî İslamî hatibû bin bandorê de hatibû girtin ji bo pêşketina xwe jî hinek derfeta bikaranî ew hewldanên ji bo Yekîtiya Ewropa bikaranîn di destpêkê de bi rastî derfetekî mezin bû ji bo wê jî lê piştî heyama seyamîn de hikûmet piştî em bêjin ew wesayeta eskerî ji holê rakir ev car dest pê kir rasterast gor hewldanê xwe ber bi pêş veçû ew jî hikûmet kir astengê yani van dumahiyê li Tirkiye li hember kiryarên hikûmetê bi rastî jî dijberiyekî mezin jî heye hem bêjin li alî Kurda ve hem jî alî din ve dijberiyekî mezin heye divir de diyarê Kurd wek berê piştî sala 2013 ev pêvajoya aştî ku dest pê kir êdî Kurd wek berê bi çavgirtî xwe nav meseleyan de nagirin bi awayekî difikirin gava gavan davêjin dema gavan davêjin ew gavan jî hesab dikin yani tamamen behiş be kontrol gavan navêjin piştî em bêjin peke çekdarên xwe paş ve kişan piştî demek lê nerd ku hikûmet bi rastî jî paş ve keşana gerîlayên PKK ji bo derfeta xwe bikartîne dixwaze hin karakolên nû baregehên askeriyên nû çêbike ji bo wê yekê piştî demekî lê nerd ku hikûmet paş ve gav navêje dev jî paş ve keşana gerîlayan berda ve her wiha em bêjin ew tiştên ku pêwîst bi hikûmet wek di vê pêvajoyê di gav bavêtana wana jî pêk neanî wek girtiyên siyasî yên li Tirkiye niha jî nêzî 8,000 girtiyên siyasî behs tê kirin ku di zindanên Tirkiye'de ne ji ber ku siyaset kirine ji ber ku BDP'yî ji ber ku hatine bijartin ji bo wê yekê jî em bêjin kete astengî ama ev derfeta bi raya min bi yekalî nameşe yani hikûmet tamam hin tiştên ku damezlandina komera Tirkiye heta nehatiye kirin pêk anî em bêjin di hebûna Kurda de wek hikûmetên berî nefikiriye hebûna Kurda awayekî fermî qebûl kir her wiha em bêjin cara yekem di dema vê hikûmetê de televizyonekî Kurdî
24 ساعت باشە بەڕێز فەهیمشک بەڵێ جەنابەت ئاماژەت بۆدا داوای لێ بردن لێ دەکەم بەڕێز فەهیمشک دوێ حکوومەت دوی واریدە باش بفکرێت بەڵێ جەنابەت ئاماژەت بە زۆر شت کردووە زۆریش لە جێگای خۆی بکە جەنابەت وەکو باست کرد کە ئێستا ڕەوشەکە گۆڕاوە بە هاوبەری لەگەڵ ئەو کاتانەی کە ڕۆژنامەوان هیوا گوڵ محەممەدی باسی کرد زۆر گۆڕاوە زۆر باست کرد کە بەڵام جەنابەت هەروها لە میانەی قسەکاندا باستەوە کرد کە هێندە گلایانی کوردیش دژاتیەکەی دەکەن هێندە گلایانی تورکیاش دژاتی دەکەن دەکرێت جەنابەت بە دروستی باس بکەی لایانی کوردی مەبەستت کام لایەنە وەک لایەنی کوردی نوهات پێواژەیە ڕۆڵە هەری مەزن دلیزە دیارە پێکێکە بخویە بتایبەت چیز سەرۆکی پێککە عەبدوڵڵا ئۆجەڵان بخویە وەک دژایەتیش ناف کوردەدا حتا نات تو دەردۆرێکی دژایەتیە vê pêvajeyê bike ji binî ve derneket bes ew kesên ku Kurdin û binavê Kurda tev digerin dijayetî bikin hêkkirine nizanim kî yani bi rastî jê ez nizanim min behsa tu layanekî taybet nekir ku wek Kurd dijayetiya vê pêvajeyê dikin lê hin derdorên Kurd ku bi rastî ji vê pêvajê xweşhal ninin hene meriv wana dikare bêjî yani di vê pêvajeyê de tenê em bêjin bandora PKK û BDP heye hêzê girseyî ew e hinek aliyên din yên Kurda ji vê rêveçûyînê bawayekî nexweşin ew jî tiştekî xuzayî ye yani dikarin li hember vê pêvajeyê rayî remanê xwe bêjin em jî mesela wek kesên serbixwe kesên bêlayan wek rojnamevan gava vê pêvajeyê dinirxînin serî de bi rastî jî yên ku em bêjin neb gordilê Kurdayê hin gavan tên avêtin duwan gavana de em jî hişyariya xwe bawayekî tînin ziman yani ew tiştên ku heta no hatin kirin ji layê Kurda ve jî hemû tişt nel cî bû hin caran jî cî rexneyê bû bi rastî lê ji xwe van pêvajeyên bi vî rengî bê rexne ber bi pêş ve naçe lê tiştên ku hikûmet dikir di vî warî de gere lazim e zelaliya xwe eşkere bike hikûmet heta niha em bêjin bawayekî zelal tev nagere wek Kak Hîva jî got yani hikûmet peywendî li gel Kurda girtiye lê bawayekî fermî û eşkere vê peywendiya xwe ber bi pêş ve nave heya niha jî dibêje ku wek hikûmet ez di vî karî de ninim bes dewlet vî karî dike dewletê rê ve dibe hikûmet bixwiye ama hikûmet di vî warî de bi rastî jî hên bi awayekî vekirî û eşkere nav pêvajeyê di ciyê xwe negirtiye mixabin بەڵێ بەرز فەهیمشک جەنابەت ئاماژەت بە ئەو پەیوەندی کرد کە بە تایبەتی حکوومەتی سەرگۆزی ڕەجەب تەیب ئەردوغان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردوویەتی بەڕای جەنابەت ئەم جۆرە پەیوەندیانە هێندێک ئەوانەی ڕەخنەگرن لەوانەیە وابیر بکەنەوە کە لەسەر حیسابی کوردستانی تورکیا بێ هێندێک وابیر بکەنەوە نا ئەوە زۆر باشە بۆی کە بە تایبەتی سەرۆکی هەرێمی کوردستان بتوانێت ڕۆڵەکی میانگیر بجێڕیتن لە پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی جەنابەت ڕاتچیە من gava Kak Mesut Barzanî bi xwe jî hate Tirkiye hem di nivîsê xwe de jî hem di hemû gotarên xwe de jî min bi eşkereyî got pêvajoya li Tirkiye hatibû meşandin ji serê salê û heta niha bi rastî jî xetimî bû û Kak Mesut Barzanî jî serokê Herêmê Kurdistanê jî hem siyasetmedarekî xurt xwedî ezmone xwedî tecrübeye dikaribû pêşî li vê pêvajoya ku xetimiye veke û bi raya min di vî warî de jî pêşketinekî çêbû yani li Rojavayê Kurdistanê pirsgirêkekî hebû navbera aliyan de piştî hatina Birêz Mesut Barzanî ew xetimandin niha ber bi başiyê ve diçe em bêjin bi awayekî navbercîtîkî çêbû peywendî ber bi başbûnê ve diçe her wiha bêguman di navbera dewletan de di navbera hereman de peywendiyên aborî jî çêdibe yani îro li Başûrê Kurdistanê bîrên neftê ya xurt hene di wan bîran de bi rastî jî petrolekî gelek gelek mezin heye eger bi awayekî ew petrol derkeve divê ew petrol bi awayekî li derveyê welat jî bê bazarkirin yani xwe bigîne derveyê welat ku bê firotin ew firotina petrolê hem ji bo herêma Kurdistana Başûr hem jî ji bo tevayê herêma ku Kurd li dijîn wê derfetekî baş li wan pêk bîne di vî warî de jî hebûna peywendiyê ne astengê ji bo Kurda û ji bo hikûmetê Tirkiye yani hem ji bo herêma Kurdistana Başûr û hem jî ji bo hikûmeta Tirkiye ne astengê ha divir de tabî tiştên xesas hene bi rastî jî ew tiştên xesas çi ye
Kürt lazım be hevreci beşevirin. Yani eğer peyvendi navbera Kurda Kurt nebin ve ev peyvendi biseri biçu be Kurt jev haydar nebin dibe ku hin kesin ku xeyrine xwaz bixwazin jive derfete istifade bikin o Kurda binin hemberi hev. Yani em her çukası bifikirin em vek Kürt وکی هف نبنجی ام وکی هف نفکرنجی آخر ام دزانن آخر ام کردن و روشلات ناوین گلکی بندستن براستی دهان ساله باندوره کی حکم کی مزن سرمه یا داگرکران هیچ بو وی داگرکریه خلاص بی لازم به هف بکن و دور ده کرد جبوك بهذا بكن لازم هفد قدار بكن بيوندي نافبرا وانده هبه دوی واردی کماسی هي بتایبت نافبرا هرما کردستان و PKK'de hem nakoki و hem psikolojik jali ve raman veci heye evya Rojava Kurdistan eci xu eşkerekir evya de hatin çuyna aliyan deci xu bavay ki eşkerekir lejboğancı dve peyvendi navbera Kurda de hebe ev nakoki jihole rabi yani eku nakoki mezin dikin gelekin eku nakoki xwazin birasici Kürt nikarbin ji bo derfeta xwe karbinin gelekin. Kürt jî divir de bi hestiyarî tev negerin, bi baqilane tev bigerin, bi rastî jî derfeta xwe ji bo pêşveçûyîna gelê Kürt ji bo azadbûna gelê Kürt bikarbînin. بله جوتان لا برنامه امو سیاسته هاوکارم داخلی شما امرو پشودانیتی و من محتبر شروانی میواندارتی ام برنامه دکم روزنامه‌وان و چاودێری کاروباری سیاسی کورد و تورکیا فهم اشک لەگەڵمانە و بەداخەوە تا ئێستاژ نەمانتوانیوە پەیوەندی دەگەڵ میوانی ترمان بەڕێز نەزمی گور کە ڕازی ببوو بەشداری لەم بەرنامەیە بکات دروست بکەین تەلەفۆنێک لە هەولێر کوردستانی عێراق وەردەگرین ڕۆژنامەوان سەرباز سیامەن لەگەڵمانە کاک سەرباز فەرموو. بەڵێ سلااوڕێز بۆ میوانە بەڕێزەکەتان و گێگرانی ڕادیۆدەنچ ئەمریکا بۆی زۆر درێژەی پێوەنەدەم بە کورتی ئاماژێتوزین دەمێ ئەم بنێڕین مەسن لە باکووری کوردستانی بتایبەتی لە تورکیا و باکوورژی بناودا یعنی ئەرگانە کۆنیان دەوڵەتی کورد گەلک گۆڕن کۆمی کوژەرن نەدیار یعنی کریارن نەدیاری هەروەها گەلک ئاگربەستن یەک ئالی هاتنە ئیلانکردن دیسان وەکێ کاکفهمی آنی زمان قرقولن عسکریان بنگهن لشکریتین آواکرن دیسان دویدا ل ترکیا افریق هاد گوتن کو مارش نتوی کو هر سپیدا ل دبستان ل مکتبان کت خواندن جالی خواندوانان و مارش یان اف سرود ویژن کت راکرن ل دم دستور بنگهن ترکیا بنر سال 1982 در کتیا دزیشی اف کسی ل ترکیا جیان بیکن یک زمانیت آلیت نتو يعني أفجي هروك تركي زمان يعني بريارك داين دشبري زاغوني بنجهين داين دا زمانتي داكو خالن أساسي زاغوني بنجهين هاتنا بهارتن يعني ترسي من ميواني أو حزبا هزيك كيرنكو بروسي أشتي لتركيا بربتير وبتشتن دمك دا مثلا قالك روشنا موانين قلتين سياسي قلتين دانا قالك قلتين سياسي دا آلية تندرسي دا روشيوان فرق رابا هلبت قالك مجالدين هنا بين زمان بأجبر دم كيما من كارن الزيادة بەڵێ زۆر سپاس دەکەم بەرز فەهیمێشک دەکرێت جەنابەت منیش پرسیارەکەم هەر بخەمە پرسیاری بەرز سەرباسیان من یعنی کە باسی پرۆسی سیاسی دەکەین هەر ئەومان دێتە بەرچاوی پەکەکە هێزەکانی بچێشیتەوە و پرۆسەیەک دەست پێ بکرێت و ئەخەو پرۆسەیە چۆن بە پێشەوە دەچیتن ئەو کەسەی کە ڕێبەرایەتی ئەم پرۆسەیە دەکات لە گرتوخانە بێ دەستی و دەستگاکانی ڕاگەاندن ڕانەگاتن ینی لێ خۆشببوونی گشتی ڕانەگەیەندرێتن بۆ ملیتانەکانی پەکەکە بگەڕێنەوە سەررجێ و ڕێیخوانیانی بەڕای جەنابەت کەماسیەکانی هەر ینی هەڵسوکەوتکردن دەگەڵ پرۆسەکە چییە؟ بله شو گاوا کاک سردستی پرساخو گوت بریا پرساخو جوان تشتنا به اشکری آنی زمان و جباوایی که آنی زمان براسی دسپیکا پروسه آشتی یعنی پیواجه آشتی گاوا سروان تشتنا هات خبردان سه قوناغن جهف جدا هاتبون گوتن قوناغا یکمین قوناغا دویمین و قوناغا سیمین دویا بود قوناغا یکمین de PKK hıngavan bavetana agrbest ilan bikirana pes gerilay xu paşve bikişanlara de qonağa duyamin da divya bu bağavaya ki embejin hükümet hıngavan bavetana ev gavana çi bu de kanunun bingehin de hen guherin bikirana girtiyen PKK'yi
ve havayeki bahatana serbest berdan و هنگ گاوین یاسایی دنجی و باطنا آویتن وقت لای پرورده زمان زکماکی ده قانون سیاسی پارتیین سیاسی ده که کاربن پارتیین هی به اشکری به زمان خود به ناسنامه خود کاربن سیاست به آزادی بکن ده هیام سیامین دجی قناغا سیامین دجی دویا bu PKK evcar bir tabi şere çekleri berdi o çeklerin PKK'ci bir karbon ve gerin Türkiye bu dahili siyaseta Türkiye bebin yani edi şere çekleri bir tamamı bir kadar agirbest eder ki bir konağa gidin le mukabın ev konağına tenid hasta yekemindim yani ev gavin kupeyüs bu de konağa yekemindi PKK bavi vangavana avet le konağa duyamindi divya bu hükümetin gavan babeci hükümet wan gavana navet devlak wan gavan bavi pişti kuambejin gerilayın PKK paşvekişya çu baragayn askeri karakolan qaim kir ve her vahan bejin jibo perverde zamanı dahi ki brasici haleki gelek giringej ve Ali Kurda ve Türkiye 20 milyon Kürt dijin u zaroke Kurda nikarin bi zamanı xu perverde jî bibin dibistanên fermiya devletê de ev car guherînekî çêkirin hîn wek qanûn jî dernexistine lê dibêjin bes dibistanên taybet de Kurd dikarin bi zamanê xu perverde bibin divî warî de jî gava meriv bifikirî yani Kurd çima herin dibistanên fermî bi zamanê xu perverde bin van tiştara ku derket holê pêvacî jî xu keta astengî keta konağekî nû yani ew tiştên ku PKK diviya bû bi tevayî çekdarên xu gerîlayên xu paş ve bikşana dan rawestandin van rojana jî xu gava rêvebirên KCK'yê bi taybet jî Cemil Bayî xevserokê KCK'yê ser vê pêvaciyê daxili dibêje dibe ku di pêşerojê de em agirbestê jî çav derbas bikir yani ev jî xeterekî din derdixwe holê ku rastî carekî din li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê şer dest pê bike divir de tiştê we got pêwîst e hikûmet vê pêvaciyê bigire berçav tiştî ku serê salê ev pêvajo dest pê kir heta niha li çiyan şer çê nebûye yani hin êrişên hikûmetê çêbû hin caran xortên ciwanên Kurda hatin şehit kirin hatin kuştun lê xeynî em bêjin li çiyayên Kurdistanê yek şerekî jî neqewimî yani asker û gerîla nahatin hemberî hev û çek li hev neteqandin ku eger pêvajoyekî bi vî rengî nebana belkî heta niha deham sedan xort ciwan jiyana xwe ji dest dabûn bes ev destkeftiyekî mezin e yani ev destkeftî lazim e bê parastin divê carekî din jî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye şer navbera Kurda ciwanên Kurda û Tirka dest pê neke lê ji bo vê yekê jî divê hikûmet vê pêvajo carekî din bi aqilane ji çav derbas bike Kurd şer nekirin lê hin gavan dixwazin hikûmet bavê îro bi dehan girtî li zindanan nexweşin 163 girtî li ber mirinên yani nexweşiyên miriniyê ku eger bawayekî wan neyên berdan dibe ku divan çendana di zindanê de jiyana بەڵێ بەداخەوەلەوە زیاتر ماوەمان نەماوە ڕێزدار فەهیم شک سیاسەتمەدار و چاودێری کاروباری سیاسی کورد و تورکیا و ڕۆژنامەوان لەگەڵماندا بووی بۆ بەرنامەی ئەم و سیاسەت ئەم پرس سپاسیا جەنابێ دکەین هەر سپاسیا وە دکەم ساڵەوەیە نوژی بخێر بێ ئینشەڵڵا سپاس ئەم و سیاسەت بەرنامەیەک بوو لە بەشی کوردی دەنجی ئەمریکا لە واشنگتن پێشکەش کرا.